Abatuura bo mu Raka Kibingo hamwe na Cyandahi omugombora ya Kagongi mu district ya Mbarara bina kamwenye hamatama habo kugaruka kutunga amizi bwanyuma yo kumara emyezi 10 batine mizi. Aba bakija kuburwa mizo mu kwezi kwa 11 mu mwaka guhwire bwanyuma y'eshura y'amizi gabo hamwe na tanka okuterwa eshatu. Konke bya government ni byije konkani bitwaro bwire. So nanye niko kusharamu karondo busente buna bwine nangwa tusente nche zirengire miliyoni mushanju. Twabona bwine na namizi mucyara muhimbura ta sero yajeje ni mpango ine makatapuka mwaka kamizi Eliya na sero yanje no dereva makuri ndakatapu ejo abantu baryo kwenyuma nibenda katapu bire twino busaso bwinji kureba mutubire stine mizi tubire nstahe byagana kache tubare na mizi go kunywaga bire gatuburire. Ibura rya mizero riturenteganisa maramizo hamwe n'amashomera gari mu St Paul's Kagongi SS aho abeje barukurengo mu runana batwire no bakorese byagana kandi abana bo bagarukira hamizi gatapu kandi agabusha. Cyama rero si turi yaha naza kubagambira miza go kugagarikira. Okay? So that we can freely enjoy this water without being charged. Agataba gashashuza no gashashuza. No manyanya nyakusima na mwakozire ki twagera ngo katwije tugigure mukoresa mizaga kandi tuzakufaye kureba mutugarwaho constant. Itunka government hajira umuntu yitweta donor akiza akagira iki ya donatinga kandi akuru supplementinga ebe government ekozire ntumwakira kandi ntumusiima. So I want to thank Honorable Loida Na kuchira munonga abacyara niso tukufana mizi tukwe koza nitwe kuteka nitwe abana nitwe buri kimwe cyona nitwe. Okurugera hari engineer wa district ya Mbarara project generator miliyoni 18 okorwa nkuko yabire ko zirwo mu kubanza rero abatura bakongera kuganyarwamo. Aha bwa TV West inda Aidan Bataringaya.